Kolasib Joint VC, Kolasib Town Branch YMA DUDO Kolasib buatsaih vawiin Project Waste Free Kolasib 2024 hmalakna atan Kolasib khawchhung VC hrangah Bawlhhlawh thenfai hnatlang neih ani Inrinni bialtu MLA Lalfamkima Deputy Speaker chuan Kolasib khawchhung hmun henkhat hmasawnna hnathawh tlawh thawh ngai tlawh Kolasib District no pang chomdol ngai mi zasom pakwa hena Women and Child Development Department hmalakna in sponsorship and foster care Chanchin Thar cheng sangli an pe Thitote chibei ule silramha ki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun somang Kolasib Joint VC, Kolasib Town Branch YMA DUDO Kolasib buatsaih vawiin Project Waste Free Kolasib 2024 hmalakna atan Kolasib khawchhung VC hrangah Bawlhhlawh thenfai hnatlang neih ani Venglai College vengle Project veng atanga hnatlang tur chhuak te chu venglai pakona in mukho min Kolasib DC Pvt.Ltd sang chuan availam DUDO Kolasib Gilbert Lalhimpui chuan hnatlang tur vailam na in khom kai hruain Project Waste Free Kolasib 2024 thawh khatna atan Government CZ Higher Secondary School 10 Kolasib tuilakna chuan fin tu tuilut nar thenfai ani to thu soya Bawlhhlawh apeina tur taka pe khulaya Bawlhhlawh pe lo chumi puiten kan mo phurna ani ti kan sha ta trul thu soi DUDO chuan Kolasib chu khopui final na hniam pol kan ni zia thu soin kumina inti siakna result an puana district son pakhat zinga anhniam lam pathum zinga kan tel atia Cleanliness Week October thla kan nei huna khopui file thianghlim kan ni theina turatan mi puiten ma kan lak tak atul to thu asoi Kolasib DC Pvt.Ltd sang chuan khopui file thianghlim nei tur hian sarkar le khutlang hrai tu te poin anti tur anti anga mi puite poin kan ti tur kan ti anga yani ati Kolasib tuilakna chuan hnar lam leivung pai an omthin thu te po soin hei po hi kan en to a leivung mei ba ka Bawlhhlawh tam tak an pe thina kan tuitlan hnar ti bialtu Bawlhhlawh pe thin te hi kan shem don ati poisa choiba ka jela tan tir thei ani thu soi final htlang puya hian Kolasib Town area chunga Village Council le YMA te tangdon ten khotlang hnatlang kavin an mani area chung chewa final am hmala a kongkam tuilon korte an thenfai ani Inrinni bialtu MLA Lalfamkima Deputy Speaker chuan Kolasib khawchhung hmun henkhat hmasawnna hnathawh tlawh thawh ngai tlawh hnathawh contractor te ati puibok MLA hian khawchhung in kalpona hrang project veng supply go down atanga fast track court quarter sak mek in car kongsiam dan tur te upper Kolasib kongsiam that dan tur te en baka Kolasib veng thar leitana retaining wall chimwang kongpui sirbal tuna NHIDCL noya contractor ten an rem thatle mek te atloa veng thar changa diakon in car national highway siam thatna chakzoka tho ani theina na enfia bok heti rol hang congress sarkar hun laya XMLA PPC zoram sang lena kaltanga hmalakna tun thengala zo theilau khwang puilam field po amuna atloa field hi siam puitlin nge ani theina chunzom dan tur a en bokani Deputy Speaker Hizet PM Shai Tuten and Troy Oma Nato Shang at Hian Amo Purtu de Komin and her sudden nate a soipui ngala and not a chatakle takta turin at Sane. Kolasib District no pang chomdol ngai mi zasom pakwanena Women and Child Development Department hmalakna in sponsorship and foster care Chanchin Thar cheng sangli and pe Vawiin Paris Hall Kolasib Women and Child Development Department hmalakna a central scheme atanga no pang chanpui ngai te chanpui na pek chungchang in shilshatna sensitization program for sponsorship and foster care beneficiaries nei ani a hewuna hian district child development officer pu David Zaitin fora kai shwaya hian thoktu te chuan sponsorship le foster care atan hian sum local te chu Juvenile Justice Care and Protection Act 2005 noya changa local ani thu soin Amman dan turte in shilfiana hun manani a har sana shang wanga no pang chanpui ngai te chanpui na dong tur than chwale anu le pa te ankal kho mani sponsorship and foster care hi no pangum somperet noilam adu apiang ten an deal theya deal na lo ta changin chanpui na dong om no pangte chu an ina kalchila anzir chan nuwa
district level selection committee ten chanpuina dong tur te chu kum khat atan thlang chuak thina heng an thlan chhuat te hian thatin cheng sangli dongin naupangin zirna school an kal theina atan te le an thriselna lam atan hman tur ni in an hmanna receipt fel taka submit thin ani kumina hian Kolasib district ano pang chomdol ngai mi za som pakwa hne na he sum hi tharuk atan pek to ani he huna hian Pvt.Ltd sanga DC Kolasib chuan no pang sponsor na sum chuan no pang tan chaw man tur ani ti soin mi puitling an ni theina tura central sarkarin kan fa te chomdol na atan man tura min pek ani angin ani na tur ang taka no pang hmasawnna dik taka mang turin no pang nu le pa kalkhom te chu acha ani fanau te hi pathianin ama ang taka asiam thil thon pek ani awangin an mani enkol tu nu le pa te chu pathian enkol anga in ngai turin acha bok ani Mizoram Kaushante in Zomkhom Paul Council of Churches in Mizoram din na tura hmalakna akal zela drafting committee chuan din ani nu adan pui constitution tur adwang felta a karkalta thawchan ni khan Baptist Church of Mizoram headquarters office serkona drafting committee te hi and convener Reverend Arlel Nunzira kai shwain an thukhom le a April ni Thomas Synod office Aizola Council of Churches in Mizoram joint meeting in ti tura pek te ngai to in ramana shang an siama council din hun le hondan turte Council of Churches in Mizoram budget rahmanin constitution and duang fel bokane drafting committee in rahmana siam te hi June ni som pakhat CCM joint meeting nei le tura clear how le dona don tom thut kho ma hian kaushan shang ai ote an telani Council of Churches in Mizoram joint meeting nung bera khan kaushan shang te chuan drafting committee in rahmana siam le kalphung tur adwan te chu an kaushan ro rena sang an thlen thu le CCM chu din tha an ti thu an tar lang hloma malak langai te ngei to turin drafting committee hi rahmana siam turati ngalani Council of Churches in Mizoram ahian Mizoram Presbyterian Kaushan BCM Evangelical Church of Maryland Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan Evangelical Free Churches of India Iswa Krista Kaushan Bawlhhlawh Salvation Army te an telani Joseph Zaiming Thanga Memorial Society ten YouTuber te laka FIR vawiin khan an thelut vawiin khan Joseph Zaiming Thanga Memorial Society chuan officer in charge Cyber Police Station Mizoram Aizol hena me niriat changni somni palizana Joseph Zaiming Thanga tribute concert in aid of the addiction center and buatsaih Remoy Koviel YouTube channel live and pek chwalo la chonga an mani YouTube channel lo da te laka FIR an thelut FIR and thlawh ahian Joseph Zaiming Thanga Memorial Society chuan Jerry's video production Mamwan Haunar Thingtlang pa official Puya Sha Sel Mizoram Midle Beng Laizom Solim JNS official channel Luang Chuak le Mapui VLS Tebaka Michen Khaten he concert zana changa tuntheng hian an YouTube channel a an du lai katin an upload ti antar langa concert hoi ho tu te chuan he tianga lo upload awang hian nasatakin atichhiati an soya somle pai senga unorganized na le the addiction center chanpuina atan GP manga vebur an khonpo nasatakin angong antia officer in charge ne na hian arang the ang bera dan anga action laksak turin an nge na ne Joseph Zaiming Thanga Memorial Society te chuan FIR an thlawh hian acha zong in YouTuber ten hena ngong anei nge an beseya music event lian tham organized to ten hetilam harsan an to chinte asut ke an nge an besei thun tar langane FIR hi chairman Joseph Zaiming Thanga Memorial Society le editor Remoy Koviel Music Magazine PC la thakima mingin an thelu tani Zirtiana changa alandanin Mizoram to India rama heroine mangna saber state ania sangkha zakwa somriat pali achanga komin me di som thlenga ruihlau thi pui mi sangkha zaret somli pani an om kum sangni sompakwa khan Ministry of Social Justice and Empowerment chuan state le UT zongzonga survey neya chuta chuan Mizoram chu ami chengza ta changa chuta heroine mangna saber ania hemi baga India Today in Azertiana March sangni somni pali anti chua Mizoram to Mezia zona saber state and nibok Excise and Narcotics Department sin danin komin chung me ni som thleng khan Mizoram ruihlau wangin mi som thum pani anthia heroine wanga thi tamberin kum somni pani atang kum somnga inkar mi vek anne kum sanga zakwa somriat pali atanga me
ni som sang ni som ni pali thlengin ruihlo wangin mi sangkhat zaret somli pani an thi to a mi pa sangkhat zaruk som paruk le meichhia zani somni paruk an ni excise and narcotics department sin chadanin sangkhat zakwa somret pali hnuwa ruihlo wanga thi tamber kum sangni somni pali a mi za somli pathum thi in kum sangni a mi za somthum pakwa sangni pakhata mi za pakhat le kum sangni pathuma mi za somthum paruk an thi a hen kum te hi ruihlo thi pui omtam kum te anni Cybercrime Police Station chuan komina internet manswal kai hnoya mi som pakhat an man to Cybercrime Police Station how to the soidanin komin January ni khata changa tun me ni sari thleng khan case somni pakhat an ziak lut to a heng thu boy zinga tamber cho sum kai hnoe in bum na ni in a dot to cho horswal na kai hnoe in bum na ania abak thu boy dang cho mi ni na ruk saka poi khoina na mante anei tu emo asiam chuak tu emo phalna lalawa video thedar thu boy te hacking le thu boy dang te ania Cybercrime Police Station hiang kum sang ni somni atanga tun me ni sari thleng thu boy an zalo zong hi zan hi somriat pariat ania heng thu boy a hian mi somli man to in chung jing mi somthum pani chu thiam lo chantir ani to hemi hun chunga poisa in bum na thu boy an boy puya sum an mu le chu chengve bel chakhat noi som pali singli sang ni zathum pathum zet atlingani khadi zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni